پنابرین کل باشور کردستان نه پتریاوان جداهیت نابرا ولات جهاتین و ولات لی پنابر داناکن هر دوکان بوار خود بینن لی آستانگن جیانه جهنه والله وقتی امنوکا هاتبون جمر باش بون جمر خوش بو افداري بس هنو السر ملي واقران بويا آلي كاريه مجمع قدبن والله ما ولاتي ما هرچ عوي ملي ام تخوازن خوش افدر جي ولاتي ماي وام تخوازن ولاتي ما جي خوش بو ام جيه خو وقرن لپارێزگەها دهوکێ 20 کەمپێن ئاوارە و پەنابەران هەنە 96,000 خێزانên ئاواران digel 1500 خێزانên پەنابەرên Bakurê Kurdistanê û 18,000 خێزانên Rojavayê Kurdistanê lêt akincîne. Vê yekê jî rêzbendiya parêzgeha Duhokê di nav peykerbendiya parêzgehên Iraqê de guhoriye. Ev ji me re geleka zor e û ya wel hatî ku parêzgeha Duhokê nikeberîn û ke العراق وكي نفوس الجمهورة هجدي ونكال بشتي اف اوارا قصة باريزغا هدوغين كال جمهورة چاريه و هجي بارگيرن يك مازن تخت سرجر خانه ابوري تشانه باريزغا هدوغين استيعاب چه اواره ديب كده جمهورة اواره و پنابران هر کو دچيت لجيهانه زيده دبيت د برانبر دا هاريكاري برفكين بوني دچن پتر جنی و کسین دبن پنابر دبن جیه 18 سالیه دانه بیانی خارج بویست دعما رخراون یو ام بکن دا بشین پشتوانی حرم حکومت کردستان بکن دا پدویستیوان انسانی آریکاری انسانی علی الاقل بجه بینی گریان لامناهی ودکت مروف وارن خو بهلید و جیانا در بدریه هل بجیرید هر خواستوان یا سرکی و گریانه چونکی جارسر یا بنراتیه بو روشوان لگوری آمارین یوین لجیهان 6 میلیون پنابر هنه آنکو هر 120 کسان ایک جی آواره و پنابره و اگر جمارا پنابر و آواران ببیت دولت دی بیت 24مین دولت جیهان لگوری جمارا مروان ایوب نصری روداو کمپا دومید